ein sesiwn Clocsio olaf. Diolch i Trac am roi'r cyfle yna i ni, a diolch i chi am ddod ac am aros gyda fi tan sesiwn 8. To finish off these sessions, we're going to recap our sequence that we put together using the first steps we learned and combine those with some of the new 4/4 and 6/8 rhythms that we've learned. Bydd pob dim yn gwneud synwyr wrth i ni fynd ymlaen, ond diolch eto am aros gyda fi a diolch am adael i ni rhannu fy hoff weithgaredd sef Clocsio, trawiadol Cymru gyda chi gyd. Ewn ni reit nôl i'r dechrau am nawr a newn ni recap bach o bob step wnaethon ni, pob step yn 4 a 6 8, so all our real and jig steps, and we'll put them together, but we're going to do a quick recap first. Felly, dechreuon ni yn sesiwn 1 gyda step y sawdol o the heel and toe. Felly, newn ni trio hwnna nawr, coes dde i ddechrau, a ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dylse bod ni'n eitha hyderus gyda hwnna erbyn hyn. Wnaethon ni hefyd y siswrn hir. Barod, 1, 2, 3, a... Ac wrth gwrs y siswrn byr. Barod, 1, 2, 3, a... So mae gyda ni fyna step y sawdol a'r siswrn. Wnaethon ni'r cam yn ôl, y back step, a wnaethon ni doi fersiwn o hwn. So y fersiwn llawn, lle ni'n mynd nôl am 4. Barod, 1, 2, 3, a 1, 2, 3, 4. That's our full version where we go back for 4. Barod, 1, 2, 3, a... Ac hefyd wnaethon ni ein back step gyda'r pitter-patter ar ddiwedd hwnna. Na i ddangos i chi os chi ddim cweit yn siŵr o hwn, ond mae'n mynd fel hwn. Ymunwch i fewn os chi'n gallu. 1, 2, 3, a... Eto, 1, 2, 3, a... Fab. Beth arall oedd gyda ni? Roedd gyda ni'r chain step neu y pitter-pat. So mae hwn yn dod o'r pitter-patter, ond ni'n mynd i ddechrau gyda'r pitter-pat yn unig i ddechrau. So just the chain step to start. Barod, 1, 2, 3, a... Wnaethon ni hefyd y pitter-patter. Ymunwch i fewn os ych chi'n gallu. 1, 2, 3, a... Ac ar ôl i ni ddysgu'r pitter-pat a'r pitter-patter, wnaethon ni cyfuno reina a cymysgu nhw lan, a wnaethon ni 2 pitter-pat yn unig. So dim ond 2, only 2 train steps. We go 1, 2, and then we did a full pitter-patter. Let's try that all together. Barod, 1, 2, 3, a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Great, so ni wedi gwneud heel and toe, scissors, back step, a ni wedi gwneud ein pitter-patter or train step.
Wnaethon ni hefyd defnyddio'r pitter-patter I greu rhythm gwahanol. So we used the pitter-patter in a different rhythm as well. We start with our pitter-patter and then we added our taps. And this was our 9s and 5s step. If you're not sure, have a listen. 1, 2, 3, a. Wnaethon ni hefyd 9s and 5s ond yn lle taps. So instead of our taps, we did a version with our click, click, and a click at the front. So we used our toe, heel, click. Let's try that one. 1, 2, 3, a. Fab. Nesaf, wnaethon ni defnyddio y pitter-patter eto I wneud rhywbeth bach yn wahanol trwy clicio sawdl y Clocsio. So we did something a bit different with the pitter-patter again, where we also used our heel to click. Mae'n edrych fel hwn, os ych chi ddim yn siŵr. 1, 2, 3, a. Nawn ni trio'r un yna unwaith eto. Let's try that one once more. Barod. 1, 2, 3, a. Eithon ni mlaen wedyn I ddawnsio yn rhythm 6-8 neu rhythm jig. Ac oeddwn ni'n defnyddio lot o'r camau o'n i'n gwybod yn barod enghraifft y pitter-pat neu'r train step, sef hwn yn rhythm 6-8. 1, 2, 3, a. Ac eto 1, 2, 3, a. Ac hefyd y Llandaff, aeth hwnna yn rhythm 6-8 neu yn 4-4. Newch chi sylwi bod fi heb wneud y Llandaff yn ein recap 4-4 heddiw, achos I ni'n mynd I ddefnyddio hwnna yn ein 6-8 I ddechrau. So we're going to use it as a 6-8 rhythm first today. So you'll notice I didn't do this one in our 4-4 recap, but yes, because we're going to use it in this jig first of all. So Llandaff, barod, 1, 2, 3, a. 1, 2. Nesaf, wnaethon ni ein dyma ni'n dod. So this one is also a step that we were using in 4-4, but we're going to stick to it in 6-8 today. So we're going to use this one in our jig. And this is our dyma ni'n dod. We're going to be using the dyma ni'n dod with our tap and twist today. Os chi ddim yn siŵr, mae'n edrych fel hwn. 1, 2, 3, a.
Felly dyna enghraifft o'r dyma ni'n dod yn rhythm jig. Roedd cwpl eraill gyda ni, cwpl newydd gyda ni yn ein rhythm 6-8. Os ydych chi'n cofio, wnaethon ni y brush, cam i lawr, sorry, we stepped down first and then we did our brush and brush across and the hop and brush back. Now, ni'n drio hwnna yn al a deg. We'll try this one a bit slower because we've had less time with this one. So, coes chwith i lawr yn gyntaf. Brush, brush, hop, brush, brush, and then we're ready to go down straight away, down, brush, brush, hop, brush, brush, down, brush, brush, hop, brush, brush, down, brush, brush, hop, brush, brush. Okay, now ni trio hwnna bach yn gyflymach. Let's try that one at a bit more of a speed, not too fast. 1, 2, 3, a. So I think I did mention with this one earlier on when we looked at it, that it's one of those, once you've got the hang of it, the quicker or that you can speed it up, so you don't have to be going 100 miles an hour, but the more that you can bounce with it and you're not trying to keep your balance, it will actually become easier. It's one of those, I think, that actually it's easier to go a bit faster than you want to get the rhythm really stuck in the right place. Wnaethon ni hefyd shuffle, a dyma ble oedd ein coes chwith yn mynd lawr, coes dyn neu brush mas, brush yn ôl, ac i lawr, brush mas, brush yn ôl, ac i lawr, mas, nôl, lawr. Now, ni trio hwnna'n gyflymach. 1, 2, 3, a. Fab. Right, ewn ni dros just un peth bach all, sef ein back step. So we're going to go over our back step once more, and because the rhythm can be quite it is different to when we use this in a 4/4. We've recapped our back step in a 4/4, which was with our pitter patter, tap, hop. And in a 6/8 rhythm, we're just going to change that a little bit, and it sounds like this. Gyda fi, 1, 2, 3, a. Eto, 1, 2, 3, a. Fab. Yn ein trydydd sesiwn, wnaethon ni roi sequence bach at ei gilydd o'n stepiau ni yn 4/4. So we're going to go over that now. That's our sequence that we put together in session 3. And then we're going to put all of this to some music, and we're going to include some of our 6/8 steps. Let's recap our little sequence. Dechreuwn ni gyda step y sawdl. So 1, 2, 3, a. 1, 2, 3, 4. Siswrn wedyn, y siswrn byr. A naid i fewn fel hwn.
Triwch yna gyda fi. 1, 2, 3, a 1, 2, 3, a siswrn byr. Eithon ni wedyn mewn i'r back step gyda pitter-patter. Tap, hop, lawr, hop. Siswrn byr. Nesaf, wedyn dath y llan daff. A wnaethon ni 4 llan daff. 1, 2, 3, a. And then we did a switch to our back step. Gawn ni trio just hyd at fyna am nawr o'r dechrau. 1, 2, 3, a. Ni'n mynd i wneud ein chain step gyda pitter-patter. So ni'n mynd i wneud ein 2 pitter-pat ac wedyn ni fewn i'r pitter-patter. Barod. 1, 2, 3, a. Wedyn i fewn i'n 9s and 5s ac nawn ni trio hwnna gyda gilydd. 1, 2, 3, a. Wedyn i fewn i'n pitter-patter gyda'r clics ar y sodlau. Barod. 1, 2, 3, a. A nôl i'n 9s and 5s gyda ein clics. Iawn, wrth i ni fynd yn ôl i wneud hwn gyda'r cerddoriaeth nawr, ni'n mynd i fynd dros gyda'r cerddoriaeth ein stepiau jig yn gyntaf. So we're going to go have some music, but we're going to go over our jig steps first because we are then going to go straight into our 4/4 steps, this sequence that we just went over there. But today's music is slightly faster than the 4/4 we've been used to so far. So we're going to take it nice and steady with our 6/8 to start with, and then we're going to really go for it with our 4/4 at the end, which will be a bit faster than usual. Os oes na unrhyw beth chi ddim yn siŵr o, ewch nôl nawr i fynd dros unrhyw beth sy'n angen i wneud yn siŵr bod chi'n hyderus, ond na i galw gymaint o'r camau mas a gallai. I'll be calling as many of the steps as I can out for you, but if there's any step in particular you're not sure of, just get back and find it in the video and then come back to us when you feel confident with it. Reit, ewn ni amdani te. Dyma ni. Ni'n mynd i ddechrau gyda'r chain step. A. Newid coes.
A nesaf, ni'n mynd i trio y back step. A ni'n mynd i roi pitter-patter hefyd. Os chi ddim yn siŵr, edrychwch yn gyntaf. A nôl i'r llandaff. Twin steps. Iawn. Nesa ni'n mynd i trio ein dyma ni'n dod. Os nad ydych chi'n siŵr, edrychwch yn gyntaf gyda'n tap a twist. 1, 2, 3, a! I orffen, fi moyn wneud hop a brush barod. Iawn, ni wedi cyrraedd gerddoriaeth sydd yn boffo nawr, dyma'r reol. A ni'n mynd i ddechrau gyda step y sawdl. A 1, 2, 3, a! Ni'n mynd i fynd yn ôl i ddechrau hwnna. 1, 2, 3, a! Os llwyddwch chi cyrraedd diwedd hwnna, fi'n sicr mas o wynt nawr. Ond hoffwn i ddiolch i chi am sticio gyda hwn reit at y diwedd. Diolch gymaint am rando. I hope that you've been able to take something from these sessions, and thank you so much for making it this far. Thank you to Trac as well for making this clogging series possible. Fi'n siŵr os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, or if you'd like to know anything else about anything I've said or done here, then you will be able to contact Trac, or I'm sure you can find me somewhere online
fi yw Bethan Rhiannon. I'm Bethan, thank you so much again for giving me your time. A fi'n gobeithio gweld chi yn bywyd go iawn, rhywle yn fuan iawn. I hope to see you all soon in real life, somewhere or other. Diolch, ta-ra!